थांजोबलायनाङो थरफिननांगौना बांद्राय थांबा अरा गोमोरहैबाय मास मोनथामसो गेब्रुनानै गोग्लैबाबो गेब्लेफैजोबो बिराद मोजां नायनो सिंनि बेयाव थानानै Co-sponsored by SBI, associate sponsors Dabur, Amul and GI as group, gifting partner American Tourister and Cello, official ball partner Media, broadcast partner Sony Sports Network, OTT partner Sony Live, ticketing partner Book My Show, tournament producer Cherry Tree. Thank you. अभी आपके सामने बाइडमा पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा और ये प्रस्तुत करेंगे डांस टीम जो नीमा मासो से आए हुए हैं। Baidima is a traditional folk dance of Dimasa tribe. Baidima dance is accepted as the main traditional dance of Dimasa people. This dance is performed mainly during the harvest festival. Busudima. आइए हम सब स्वागत करते हैं Baidima dancers का। गोसोबाबो पुलिसफोरखौबो जाहै जाहैबाय बिसोरो आं थाङा होमबा मला बिसोरनिया ओमफ्राय गोजौनो नाख्लाय हरजाबा नाख्लायगासिनो दं गिग्राफोरखौ मा मोसानाय जाखो बे हर औ मोसानाय जायो जानाय होनाला बेखौ साला जाहैबाय